vasta, minä vastaan sinun kysymykseen. Иногда, вот случай же со Шилой Бхактисиддхантой Сарасвати Такур, когда пришел такой с вопросами один ученый, и Бхактисиддханта Сарасвати Такур сказал своим ученикам: возьмите его с собой где-то. Kerran oli semmoinen tapaus, että Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakurin luokse tuli yksi tiedemies ja sitten Bhaktisiddhanta Sarasvati sanoi omille oppilailleen, että ottakaa hänet ja hän voi mennä tekemään palvelusta. То есть Бхактисиддханта Сарасвати не захотел сразу отвечать на вопрос. Niin Bhaktisiddhanta Sarasvati ei halunnut suoraan vastata kysymykseen heti paikan päällä. И когда этот ученый послужил на кухне, там убирался, потом Бхактисиддханта Сарасвати Такур спросил: есть вопрос? И тот сказал: нет уже вопросов. Я все понял. Ja sitten kun se oppinut henkilö teki palvelusta keittiössä ja siivosi, niin sen jälkeen kun Bhaktisiddhanta Sarasvati tuli hänen luokse, niin hän kysyi: no onko siellä nyt kysymyksiä? Ja sitten se oppinut henkilö sanoi: ei ole enää, kaikki on selvää. То есть это очень такой момент. Одновременно сострадание означает и на вопросы, может быть, какие-то ответить, и, в принципе, занять служением, преданным служением. Joten myötätunto voi tarkoittaa sekä sitä, että vastaa kysymyksiin, mutta myös sitä, että antaa jotain palvelusta, lähettää tekemään palvelusta. Это то, что в храмах помогают преданным, ну, как бы, что начните служить, и у вас там начнет все очищаться. Кришна будет доволен. Se on se, mitä temppeleissä tapahtuu, niin kun alkaa tehdä palvelusta, niin sitten sydän alkaa puhdistua ja Krishna myös auttaa. То есть путь бхакти, он не просто вопросы-ответы. Joten bhaktin tie ei ole pelkästään, että kysytään ja vastataan. Путь бхакти — это служение. Bhaktin tie on myös palvelemista. Не умеют. Онлайн. On vain palvelu. Kyllä, että me ymmärrän. Mitä tulkitset? И вот само служение, вот здесь как раз вот это садхана, служение, оно и возникает у нас много вопросов, что делать. Ja juuri se palveleminen, kun me tehdään sitä, niin se on sitä osasta sadhanaa, niin sitä kautta tulee kysymyksiä, mitä tehdä. Точно вот если я буду пасти коров с утра до вечера, я обрету любовь к Кришне. Onko niin, että jos menen paimentamaan lehmiä koko päiväksi, että saavutanko sitä kautta rakkautta Krishnaa kohtaan? А если я буду только чистить картошку и мыть посуду, обрету я любовь к Богу или нет? Jos pelkästään kuorit perunoita ja tiskaan, niin saavutanko rakkautta Krishnaa kohtaan? Я даже боюсь спрашивать у вас. Pelkää jopa kysyä teiltä. У вас есть четкое понимание, что вообще надо делать вам лично? Onko teillä tarkka ymmärrys siitä, että mitä teidän henkilökohtaisesti pitäisi tehdä, чтобы достичь Кришна преми? jotta voisi saavuttaa Krishna Prema? Вот у кого точно есть расписание, вот все он понимает, как ему действовать, что я знаю четко свой путь, как я достигну Кришна према. Kenellä on juuri se tarkasti jokainen kohta ajateltu, että miten saavutan Krishna Preman? Кришна. Может, поделитесь?
Haluatteko te jakaa ajatuksia? Можно было не поднимать руку. Ei olisi pitänyt nostaa kättä. У нас общение. Но это же личная практика. Это же не всем подходит. Se on henkilökohtainen menetelmä, se on minun tieni. То есть Рупа Госвами описал что-то для всех, а у вас индивидуальное что-то. Tarkoittaako se sitä, että silloin Rupa Goswami on kuvannut menetelmän, joka sopii kaikille, mutta teillä on joku oma henkilökohtainen menetelmä? Опять же отошли. Тот же самый метод, как достичь Кришны премы. Эти 5 могущественных ангелов на служение. Eli nyt taas vielä kerran 5 tärkeintä angaa, eli 5 voimakkainta menetelmää, miten voi saavuttaa Krishna preeman. Кто помнит? Kuka muistaa? Nama Sankirtan, Нама Санкиртана, Madhura Vas, Мадхурвас. Bhagavat Shravan. Давай поодиночке, что На санскрите же говорят. Все понимают, да, санскрит? Нама Санкиртана, воспевание святых имен, Pyhän nimen laulaminen, Проживание в святом месте, pyhässä dhaamassa asuminen, Шри Мурти Прем Сева. Служение божествам с любовью. alttarihahmojen palveleminen rakkaudella, Служение Вайшнавам. bhaktojen palveleminen, Кришнавасева и, ну ты же понял. Да. Саду Санга. Общение с Вайшнавами. Саду Санга. А? Прибежище на прочь. Ну, а как называется? Бхагаватам. Бхагаватам. Изучать Бхагаватам. Не просто читать, изучать Бхагаватам. Погрузиться в Бхагаватам. Bhagavatamin opiskeleminen, ei pelkästään lukeminen, se, että syventyy Bhagavatamiin. И если мы действительно хотим достичь Кришны премы, Рупа Госвами сказал, это могущественные практики. Нужно уделить им как можно больше внимания, как можно больше времени. Ja Srila Rupa Goswami sanoi, kun nämä on erittäin tärkeimmät bhaktin menetelmät, niin meidän pitäisi antaa niille mahdollisimman paljon huomiota ja aikaa. И вот здесь у каждого будет как раз индивидуально. Ja juuri tässä niin jokaisella on sitten henkilökohtainen tie. Индивидуально не значит, что у меня какие-то другие практики. Niin henkilökohtainen harjoittelu ei tarkoita sitä, että meillä on joku oma, oma Служение баньяну. se, että palvelee banyan puuta. Понимаете, да? Ymmärrättekö? 5 самых могущественных практик. 5 voimakkainta menetelmää. Но у каждого индивидуально склонность практиковать какие-то из них в каком-то количестве у всех разная. Mutta jokaisella haktalla on oma taipumus harjoittaa eri määrässä juuri jotain tiettyä menetelmää. И вот здесь как раз самые основные вопросы у нас и должны быть. Сколько мне практиковать это, вот это и вот это. Ja juuri tästä pitäisi kysyä, että miten ja kuinka pitkään minun pitäisi harjoittaa tätä menetelmää. Сколько я должен читать в день Шримад Бхагават? Kuinka pitkään pitäisi päivittäin lukea Bhagavatamia?
Предложение. 2 часа. Ehdotuksia. Окей, тут 2 tuntia. все. Muita ehdotuksia? Вот чтобы любовь к Богу обрести, сколько надо читать? Jotta saavuttaisi rakkautta 2 Kristuksen часа. kohtaan. Что еще? 2 tuntia. Huolellisesti. Очень внимательно. Сколько по времени? Kuinka pitkään? Sen verran, kun se vaaditaan, että siitä tulee huolellista. Joskus se voi olla puoli tuntia, joskus se vaatii. Так долго. Еще какие-то варианты? Ну, то есть, ну, делитесь, я не знаю, ну, чтобы как-то можно было вам подсказать или помочь. 2 это извини, это духовный учитель, нужно у него наставление по этому поводу получить и выполнять. А 2 это киртания Садахари всегда 24 часа в сутки. Eli pitäisi myös kysyä henkiseltä opettajalta. Niin, ja sitten myös kun ollaan saatu semmoinen ohje, että kirtan ja sadahari, eli aina. Ну, у всех разные обстоятельства жизни. Mutta kaikilla on, Не все брамачари. joo, kaikki ei ole brahmachareille, kaikilla on oma elämä. Понимаете, да, что я сейчас говорю? Что у вас должны быть эти вопросы. Правильно ли я практикую вообще? Eli ymmärrättekö te, mitä mä yritän sanoa? Eli teillä pitäisi olla niitä kysymyksiä, että harjoitanko mä bhaktia oikealla tavalla. И то, что я делаю, это точно самый быстрый процесс для меня. Ja se, mitä mä teen, niin onko se juuri minulle se nopein menetelmä? Если этих вопросов нет, ну, значит, вообще-то мы спим. Jos näitä kysymyksiä ei tule, niin vaikuttaa vähän siltä, että me nukumme. Мы думаем, что просто как робот я на автомате иду и все. Как там? Ну, сегодня почитал, завтра не почитал. Me ollaan vähän niin kuin robotteja, eli automaattisesti tehdään asioita ja tänään luetaan ja huomenna ei lueta. То есть, ну да. Поэтому больше вопросов должно быть именно вот таких вот. Что мне делать? Как себя занять в духовной жизни? Какая практика для меня самая наилучшая? Joten enemmän kysymyksiä pitää olla juuri sellaisia, että mitä minun pitäisi tehdä, mikä prosessi on minulle se oikea. И для этого понять, во-первых, что точно самое важное. Самое важное вот из этих 5. Ja sitten voimme ymmärtää, että mikä on se tärkeä menetelmä näistä 5. Какое самое важное Mikä on из se этих 5? tärkeä? А? А что все молчат? Miksi kukaan ei sano mitään? Я очень вас прошу, поработайте сейчас. Это для вас, я говорю. Nyt mä pyydän teitä, että tehkää työtä. Se on teitä varten. Сейчас просто вот, ну, я спрашиваю, попытайтесь ответить на эти вопросы. Nyt näitä kysymyksiä, kun mä kysyn, niin yrittäkää vastata näihin kysymyksiin. Сначала я хочу, чтобы все точно поняли, какой из этих 5, ну то есть знают они или нет. Или только 2 человека знают. Ensin haluan, että kaikki ymmärtää, että mikä on juuri se tärkein menetelmä. Niin, että kaikki tietää sen, eikä pelkästään 2 faktaa. Вот, ты знаешь? А что ты молчишь? Я хотел сказать. Eli pyhien nimien laulaminen. А ты в это веришь? Uskotko siihen? Kyllä. А сколько времени ты уделяешь этому методу? Kuinka, Каждый день. kuinka, Стараюсь 2 часа минимум. kuinka pitkään sä teet sitä päivittäin? Ja vastaus oli, että yritän 2 tuntia siihen laittaa aikaa. Ты веришь, что если ты будешь продолжать до конца жизни повторять 2 часа, ты обретешь любовь к Богу?
пускай переведет, ты подумай пока. Uskotko, jos sä harjoitat sitä samaa menetelmää elämän loppuun asti, että sä saavutat rakkauden Krishnan kohtaan? Я верю, но в будущем я хочу больше читать. Uskon, mutta tulevaisuudessa haluan laittaa siihen enemmän aikaa. А что Шилпада советовал по этому поводу? Сколько он советовал повторять? Меньше 16 было. Mikä oli Prabhupadan suositus? Ja vähintään 16 kierrosta. Vähintään. Не меньше. Vähintään. 16 или больше. 16 tai enemmän. Ну, то есть ты предполагаешь все-таки прибавить. Eli haluat lisätä kierroksia. Больше, да. Tulevaisuudessa kyllä. А кто уже прибавил? Ну, не скромничайте просто. Кто прибавил? Кто больше 2 часов повторяет? Больше Ketkä, 16 кругов повторяет? ketkä toistaa enemmän kuin 16? Nostakaa käsi ylös. Шилпада хотел, чтобы он больше повторял вообще-то. Kyllä Srila Prabhupada halusi, että toistamme enemmän pidempään. Vähintään tarkoittaa vähintään. А? Минимум это минимум. А что шастры говорят по поводу этого, по поводу воспевания? Mitä shastrat sanoo pyhän nimen toistamisesta? Откуда мы веру возьмем? Сколько нам повторять? Mistä me saamme uskon siihen, että kuinka paljon meidän pitäisi toistaa? Вот, понимаете, я хочу, чтобы там здесь поковырялись, там вот поковырялись. Да? Что вы понимаете на сегодняшний момент? Eli joo, teidän pitäisi saada teidän pää toimimaan. Eli siis mitä ymmärrätte tällä hetkellä tästä asiasta? Насколько у вас вера есть в воспевание святых имен? Kuinka paljon uskoa teillä on pyhän nimen laulamiseen? И по вашему ответу, вот если ответ 2 часа, ну 16 кругов, то в принципе веры недостаточно. Se, jos vastaus on, että 2 tuntia, 16 kierrosta, niin tarkoittaa sitä, että teille ei ole tarpeeksi uskoa. Да. Mä oon ymmärtänyt niin, että alussa tekee toistoa vähän virheellisesti ja silti kannattaa jatkaa. Aluksi voi tehdä vähän vähemmän kierroksia. Et mä ymmärsin, että kun maku tulee, niin sitten se on helpompaa. Mikä oli siis kysymys? Eli... Это, нет, она поделилась. Окей. Вначале говорят, что когда только начинаешь развивать это именно, то повторяешь с ошибками и еще нет вкуса, и можно повторять меньше. Но постепенно, когда вкус приходит, тогда и повторение лучше идет. Мы захотим воспевать тогда, когда у нас вера есть, что это самый главный процесс. Silloin kun meillä on usko, että pyhien nimien toistaminen on se tärkein menetelmä, niin silloin tulee halu toistaa pyhän nimeä. Понимаете? Ymmärrättekö? Нужна целеустремленность. Откуда я возьму эту веру? Mistä voi saada sen uskon? Kokemuksesta. Ja А jos sun kokemus on Никак. Jos ei tuu makua, et toista enää mitään. mistä sä uskot? Откуда мы берем веру? Mistä voidaan saada uskoa? Как
Вот тут типа у кого она есть. Сейчас. Там тоже лахмара. Записала. Служа преданным. Это хорошо. А как вера звучит на санскрите? Mikä on sanskritin kielinen sana uskolle? Какая у нас должна быть шрада? Minkälaisen shraddhan pitäisi saada? Шастрия, шрада. Это уже означает ответ на вопрос, какая правильная вера, откуда мы ее берем. Eli usko pyhiin kirjoituksiin, eli se on jo vastaus kysymykseen, että minkälainen se on se oikea usko. Mistä se tulee? Правильная вера должна следовать за шастрами. Eli oikea usko on semmoinen, joka on shastrojen mukainen usko. Потому что в жизни вы будете встречать, может быть, разных саду. Koska elämän aikana tapaatte ehkä monia sadhuja. И один саду харизматичный скажет: повторяй 64 круга. Ja yksi karismaattinen sadhu voi sanoa, toista 64 kierrosta. Другой саду скажет: с любовью, медленно, 16 кругов. Харе Кришна, Харе Кришна. Toinen voi sanoa, että rakkaudella hitaasti pitää toistaa Hare Krishna. Изначально вера должна быть основа и всегда должна следовать за шастрой. Alun perin ja aina usko pitäisi olla shastran mukainen. И какой стих напрашивается про воспевание святого имени, которого цитируют всегда вообще по святой имени? Ja mikä sää tulee mieleen, jota siteerataan koko ajan? Siis semmoinen sää, joka liittyy pyhien nimen laulamiseen. И kuuntelin joka päivä, missä vaan, ja jokaisessa luennossa. Это стих каждой лекции, везде этот стих. Какой стих из шастры вот прямо вот всегда по святой имени? Mikä sää shastroista on juuri semmoinen, mitä toistetaan joka paikassa? Харер Нама, Харер Нама, Харер Нама и Ватилам. Алло, Настева, Настева, Настева. Гатира, не так. Что значит это? Mitä tämä tarkoittaa? Да, нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути в Кали-югу. Кали-югу айкон. То есть, как повторять святое имя. Святое имя повторяется, повторяется святое имя. Нет другого пути. И много других стихов, и особенно Шримад Бхагаватам. Джива Госвами дал, как бы его задача была написать как бы вот, методологию бхакти. On monia säkeitä, erityisesti Srimad Bhagavatamissa. Ja Jiva Goswamin tehtävä oli kirjoittaa bhaktin menetelmistä. И в Бхакти Сандхарме он говорит, что такое бхакти и как правильно практиковать. Bhakti Sandharvassa hän kertoo, että mikä juuri se menetelmä ja miten sitä pitää harjoittaa. Но перед этим он говорит о том, что же за писание, что же за шастру мы должны использовать для того, чтобы вот на основе этой шастры мы точно понимаем, что вот вывод наш будет правильным. Mutta ennen sitä hän kertoo, että mitä shastraa meidän pitäisi seurata, että meidän ymmärrys on oikea. Какая шастра? Mikä shastra se on? Шримад Бхагаватам. Прамана Мамана. Праман, так вот, значит доказательство. Ну, как вот. Pramaan on todiste. И если мы возьмем
Шримад Бхагаватам, в принципе, я хотел рассказать про шестую, вот из шестой песни, историю Аджамилы. Oli tarkoitus kertoa Ajamilan tarinaa 6. laulusta. Про славу святого имени. Ylistää pyhän nimeä. Но у нас вступление длинное получилось, потому что надо сначала, видимо, вас завести. Johdanto oli pitkä, koska piti vähän saada teidät ajattelemaan asioita. Все согласны здесь, надеюсь, что Шримад Бхагаватам самая важная шастра для нас. Toivottavasti kaikki, jotka on täällä läsnä, niin ovat samaa mieltä, että Bhagavatam on just se tärkein shastra. Если нет, то надо очень постараться, получить эту веру в Шримад Бхагаватам. Jos ei ole semmoista uskoa, niin pitää erittäin paljon yrittää saada se usko. Потому что саду и гуру, которые не следуют шастре, они не саду и не гуру. Koska sellaiset sadhu ja guru, jotka eivät seuraa shastroja, niin he eivät ole oikeita sadhoja ja guruja. То есть ответы должны быть, соответственно, из шастры, из наших. Ja ne vastaukset, jotka me saadaan, niin pitäisi olla meidän shastroista. И история Аджамилы, то есть полностью о прославлении святого имени, о могуществе святого имени. Ja Ajamilan tarina kertoo kokonaisuudestaan pyhän nimen ylistämisestä ja sen mahdista. Если кому-то надо увеличить веру в повторение святого имени, надо сесть и прочитать начало шестой песни, несколько глав с комментариями Шрилы Прабхупады. Jos joku haluaa, että heidän uskonsa kasvaa, niin hänen pitäisi lukea pyhän nimen toistamisen kasvaa, niin pitää lukea 6. laulusta siitä alusta. Huolellisesti. Huolellisesti. И еще может быть заблуждение по поводу, то есть предположим, что у нас очень сильная вера в воспевание святого имени. Voi olla sellainenkin väärinymmärrys. Jos ajatellaan, että meillä on erittäin vahva usko pyhän nimen toistamiseen, А хватит ли просто вот то, что мы будем машинально повторять святое имя? riittääkö meille Много. se, että me aika pitkään, mutta toistetaan aika mekaanisesti pyhän nimeä? Понравится ли вам, что кто-то вот будет повторять ваше имя целый день, но как робот? Tykkäisittekö te siitä, että joku toinen toistaisi teidän omaa nimeä koko päivän, mutta aika niin robottimaisesti? Понравится? Tykkäisittekö te tämmöisestä? Сядет рядом с вами. Niin, että joku istuu teidän viereen. Нравится? Tykkäisit. А что тебе нравится? Переведем. Он, ну что, пол. То есть сахаджия тоже не пройдет. Joten sahaji ei myöskään mene läpi. То есть, смотрите, святое имя повторять, просто повторяйте святое имя, да? Ну, просто повторяйте святое имя. В смысле, просто или просто? В смысле, легко или просто?
Или только? Только. Aha. Jos pelkästään toistaa pyhän nimeä, Все равно появится вопрос. niin tulee kysymyksiä. То есть я должен узнать, как повторять так, чтобы понравилось тем, чьи имена я повторяю. Niin, että miten voin toistaa pyhän nimen niin, että ne henkilöt, kenen nimiä minä toistan, tykkäävät siitä. Согласны? Oletteko samaa mieltä? Это как раз вот почти туда же матушка говорила, да? Матушка говорила, что хочется узнать, что нравится. Se on se, mitä Mataji kertoi, että haluaisin tietää, mistä he tykkäisivät. И, конечно же, может быть, Рада Кришна захотят, вы подумаете, что нужно принести стул. Ja ehkä... Ну не стул, там, скорее всего, подушечки, да, принести. Ehkä me ajatellaan, että Radha ja Krishna haluaisivat, että toisin heille tyynyjä. Но это в духовном мире. Mutta, Это в духовном мире. mutta niin olisi henkisessä maailmassa. Это или же это манасик сева, служение в уме, Tai sitten se olisi как садхана. silloin, kun harjoittaa sadhanaa, että palvelee mielessä heitä. Но наша практика, опять же, самая сильная какая? Воспевание святого имени. Mutta, Не принести подушечки. mutta meidän menetelmä, se tärkeä ja voimakkain on se, että toistetaan pyhän nimeä, eikä se, että tuodaan tyynyjä. Понимаете? Ymmärrättekö? Это очень хорошо понимать, как служить, что принести, что сделать, что помыть, что убрать. Очень хорошо. Se on erittäin hyvä, jos tietäisi, että mitä pitäisi tehdä. Pitäisikö tuoda jotain, pestä jotain, siivota jotain. Ну, самый главный метод. Ну просто вот, самый главный метод. Научиться воспевать так, чтобы понравилось Раде и Кришне. Mutta tärkein menetelmä on se, että me opitaan toistamaan pyhän nimeä niin, että Radha ja Krishna tykkäisivät siitä. Потому что принести можно эти подушечки с таким лицом. Koska tyynyäkin voi tuoda niin, että ilme on semmoinen. Еще раз, основная практика наша. Харьянама, 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 Эва Киралам. Калонасти, Вагатиранята. Основная практика второй. Воспевание святого имени. Eli perusmenetelmä Kali-jugan aikakaudella on pyhien nimien toistaminen. Об этом говорит Шрила Прабхупада. Везде. Ja Prabhupada sanoi siitä joka paikassa. Основывается он на шастрах. Ja hän perustaa sen shaastroihin. Наши ачарьи говорят о том же. Meidän acharyat sanoo sitä samaa. Саду, кто достиг успеха, говорят о том же. Sadhut, jotka saavuttivat menestyksen, sanovat sitä samaa. Даже практическое служение, Джива Госвами говорит, Джива Госвами пишет, что если вы делаете практическое служение, даже если вы служите на алтаре божествам, как пуджари, вы должны повторять святое имя. Jopa silloin, kun te teette käytännössä jotain palvelusta, jopa silloin, kun te palvelette alttarilla, niin silloinkin teidän pitäisi toistaa pyhän nimen. Sergio Goswami sanoi näin. Но представляете, прямо там на алтаре, там у нас должна быть вера, это живые, гора Нитая, там или у кого-то Рада Кришна божества. У нас должна быть вера в это. Mutta kuvitelkaa, silloin kun me palvelemme alttarihahmoja, niin jossain on Radha Krishnan diitit, jossain Gornita diitit, niin meidän pitäisi uskoa, että he ovat oikeita henkilöitä. Ну да, наверное. Братья монахи Туми Браджендра Нандана. Ты мне статуя.
ты не мурти, ты сам Син Махараджананда, Кришна. Et ole patsas, niin et ole pelkästään murti. Sinä olet Син Махараджананда, Maharaj Nandan poika. Кришна. Krishna. И представьте стоять прямо вот украшать их и повторять как-то не так. Машинально повторять. Ja kuvitelkaa silloin, kun olette siellä alttarilla ja koristelette Krishnaa ja tosi mekaanisesti toistatte pyhän nimeä. Это даже подумать об этом. Sitä ei voi edes ajatella. То есть я понимаю, если не видеть Кришну. И сел и повторяешь просто Хари Кришна, Хари Кришна. Потому что не видишь его. Vielä on ymmärrettävää, että jos ei näe Krishnaa, jos vaan istuu ja yrittää toistaa, onnistuu huonosti. Ну, то есть плохо повторять святое имя в отсутствие того, чье имя повторяете, ну, еще ладно. Se, että toistaa pyhän nimiä, mutta huonosti, silloin kun ei näe alttarihahmoja, okei, se on ymmärrettävää. Пример. Если Амала Бхакти нет, выйди. Esimerkki, jos Amala Bhakta ei olisi täällä, Я буду повторять. Да. Амала Бхакта, Амала Бхакта, Амала Бхакта, Амала Бхакта, Амала Бхакта, Амала Бхакта, Амала Бхакта. ja toistaisin Amala Bhaktan nimeä juuri. No, aika huonosti sanotaan. Я его не вижу. No, en näe häntä. Он меня не слышит. Hän ei kuule minua. Я могу повторять, как хочу. Voin toistaa ihan miten haluan. Аппаратка. Se on aparana. Амала Бхакта не Бог. Amala Bhakta ei ole Jumala. Если он выйдет, Jos hän lähtee täältä pois, он не услышит, как я буду повторять его. hän ei kuule, kun minä toistan hänen nimeä. Но Кришна Бог, Mutta Krishna on Jumala. и Кришна везде находится. Ja Krishna on kaikkialla. Согласны? Oletteko По samaa шастрам mieltä? везде находится. Shastrojen mukaan hän on kaikkialla. Прохлада, Тася, в этой колонии. Ja Prahlada näki Krishnan jopa pylvässä. В каждом атоме, Jokaisessa atomissa. в каждом живом существе. Jokaisessa elävässä olennossa. И он же и есть святое имя. Ja Не hän, отличен, Абинатвам намина. ja hän on myös pyhä nimi. Hän ei eroa omasta pyhästä nimestä. То есть в любом месте, где бы я не сел повторять Хари Кришна, там Кришна есть. Joten missä tahansa paikassa, jos istun ja toistan pyhän nimeä, niin Krishna on siinä läsnä. То есть он слышит, как мы повторяем. Hän kuulee, kun me toistetaan. Мы не можем спрятаться от него. Emme voi piiloutua. Но если посмотришь, как бхакты повторяют, Mutta jos näkee, kuinka bhaktat toistavat pyhän nimeä, между Мангаларати и приветствием божеством, утром рано, Mangalaratin ja Tiittien tervehtymisen välissä, niin aikaisin aamulla кажется, что они не понимают. tuntui siltä, että he eivät ymmärrä. Что Кришна слышит их. Että Krishna kuulee, kun he toistavat pyhän nimeä. Понимаете, нет этого? Ymmärrättekö? Если Амала Бхакта выйдет, и я буду плохо повторять, никакой реакции не будет. Мне. Jos Amala Bhakta lähtee huoneesta pois ja minä toistan hänen nimeä, niin huonosti. Ei tule mitään reaktiota. Поскольку он не слышит, он не Бог. Koska hän ei kuule, hän ei Jumala. У меня тоже в сердце ничего не изменится. Ja minun sydämessä mikään ei muutu. Но если я повторяю святое имя Кришны, Mutta jos toistan Krishnan pyhän nimeä, я должен понимать, что
Он здесь и сейчас. Minun pitäisi ymmärtää, että hän on täällä läsnä juuri tällä hetkellä. Это самое важное вообще, что надо понять Se on, при повторении Святого имени. se on tärkein asia, mitä pitäisi ymmärtää silloin, kun toistaa pyhän nimeä. Если до тебя дойдет, ну просто дойдет до тебя, что как же я скажу так Харе Кришна, а он слышит. Jos vihdoinkin tajuat sen, että miten voi sanoa Hare Krishna, kun hän kuulee, että mä sanon sen. Но слезы потекут, одного раза достаточно. Харе Кришна, а как? Он слышит. Боже мой, как я могу произнести нормально? Kyyneleitä alkaa tulla. Yksi kertakin riittää, että miten kun mä toistan Hare Krishna, niin hän kuulee, hän näkee, hän tuntee sen. У меня должно быть настолько бережное отношение к воспеванию. Joten minulla pitäisi olla erittäin huolellinen suhtautuminen pyhän nimen laulamiseen. Я так должен хотеть каждое имя произносить так, чтобы ему понравилось. Pitäisi haluta toistaa jokaista pyhän nimeä niin, että hän tykkäisi siitä. Каждое святое имя. Jokaista pyhän nimeä. Понимаете это или нет? Ymmärrättekö te? 16 слов в одной мантре, каждое имя это Кришна и Шримати Радхарани сами. Это они. Yhdessä mantrassa on 16 nimeä ja jokainen nimi on Krishna ja Shrimati Radharani itse. Это самое главное, что надо понять. Se on tärkeä asia, mitä pitäisi ymmärtää. Это, если поймем, все изменится. Jos me ymmärrämme tämän, niin kaikki asiat muuttuvat. Будете повторять, прямо там будет так плохо, вы будете все время думать, что вы плохо повторяете. Silloin, kun siinä mielialassa toistatte, niin koko ajan tuntuu siltä, että toistan huonosti. Это самая правильная реакция, вот чувство, которое придет, если вы правильно повторяете вот с этим, придет понимание, я плохо повторяю. Se on juuri se oikea ymmärrys, oikea tunne, joka tulee, jos me toistamme oikein. Если я понимаю, что Кришна и Радха не отличны от имен своих, Jos ymmärrän, että Krishna ja Radha eivät eroa omista pyhistä nimistään, и я повторяю их имена, и они же и есть имена, и еще и они слышат, ja minä toistan heidän nimiä ja ymmärrän, että he ovat heidän nimensä. Ja vielä toistan niitä. Ja he ovat läsnä. и да, еще они слышат. Ja he kuulevat sen, kun toistan heidän nimiä. Ну, даже страшно. Se on pelottavaa. Ну, как бы, нужно, чтобы старшие помогли избавиться даже от этого страха, чтобы какая-то вот сладость была, чтобы все-таки мы в сторону сладости пошли, да? Pitäisi olla niin, että seniorin-bhaktat auttavat pääsemään eroon siitä pelosta, että me pystymme edistymään, menemään eteenpäin. Потому что страх — это значит Айшвари, он Бог, и тогда я повторяю все-таки больше механически. Koska se pelko, kun me tiedetään, että Krishna on Jumala, me toistamme enemmän mekaanisesti. Если мы поймем, какой он сладостный, какой Кришна сладкий, как личность, то мы захотим повторять личностно. Jos me ymmärrämme, että Krishnassa on niin paljon että Krishna on niin suloinen, niin me halutaan toista enemmän. Мы захотим повторять
Ну, с А, любовью, с sit- чувством, sit- с чувством. Sitten me halutaan toistaa niin kuin tunteella, rakkaudella. Как личность обращаться к нему. Ja toistaa pyhän nimeä. No, kun me ollaan henkilöitä, niin samalla tavalla, sillä tavalla toistaa. И тогда нам не надо будет объяснять, что 16 кругов это минимум. Ja silloin meille ei tarvitse selittää sitä, että 16 kierrosta on vaan minimi. Мы захотим, как только мы почувствуем, вот просто почувствуем, что я имею шанс общения с Кришной здесь и прямо сейчас. Silloin kun ymmärrämme, että minulla on mahdollisuus seurustella Krishnan kanssa tässä ja nyt. Но я такой тупой, у меня не получается. Mutta olen niin tyhmä, en onnistu. Но если я хочу, я буду продолжать пытаться. Mutta jos haluan, kuitenkin pystyn jatkaa yrittämistä. И эта попытка повторять будет приводить к тому, что я буду повторять больше и больше. Ja se yritys sitten auttaa meitä toistamaan enemmän ja enemmän. Мы никогда не повесим четкие Emme laita, утром или днем. emme laita, Я закончил сегодня. emme laita japahelmiä, että nyt olen valmis sivuun. 16 керост. Валус. 16 kruгов прочитал, все. Никогда такого не будет же. Tällaista ei tapahdu. Потому что ты прочитал 16, а ты встретил Кришну. Koska okei, olet chantanut 16 kierrosta, mutta oletko tavannut Krishnaa? И тогда, ну как бы, может быть, я еще почитаю, может следующее имя я произнесу лучше. Sitten tulee ymmärrys, että ehkä toistan vielä enemmän, ehkä seuraavan nimen kun lausun onnistuu paremmin. Может быть, следующее имя будет лучше. Ehkä seuraava nimi on toistan sen paremmin. Нет, опять плохо. Ei taas mene huonosti. Это нон-стоп. Киртания сада хари. Se on loputon prosessi. 13-та песня Ничина. Смиренно, я смиренно просто, ну, то есть я падший. Minä olen langennut sielu. Как я могу удовлетворить Кришну? Я пытаюсь, а он не приходит. Значит, я неправильно повторяю. Не Кришна плохой, он не приходит, а значит, у меня не получается. Miten voin tyydyttää Krishnaa? Kun mä toistan, niin hän ei tule. Se tarkoittaa sitä, että minä toistan huonosti. Когда гопи прибежали к Кришне ночью на танец раса, Kun gopit juoksivat Krishnan luokse silloin rasatanssin aikana, Кришна сказал им: идите домой. Krishna sanoi heille, että lähtekää kotiin. И они стояли и думали, Вишванат Чакравартакур, наш ачарья, пишет, что гопи думали, у нас нет любви, раз он прогоняет нас. Vishwanath Chakravarti Thakura sanoi, että silloin gopit ne seisoivat ja ajattelevat, meillä ei ole mitään rakkautta, kun Krishna lähettää meidät pois. Может быть, пойти утопиться в Ямуне. Ehkä pitäisi mennä hukuttautumaan Jamunaan. Или костер развести, войти в костер. Tai sitten laittaa nuotion pystyyn ja mennä siihen tuleen. То есть вот такое ощущение все время должно быть. То есть баджан, наши старшие говорят о том, что правильный баджан, правильная садана, это когда ты всегда думаешь, не получается. Senioribhaktat sanovat, että oikea sadhana on se, että kun me yritetään ja kuitenkin tulee sellainen tunne, että onnistuu huonosti. Но при этом не придет самоунижение, самобичевание такое.
А все равно надежда всегда есть. Получится, у меня получится. Метод работает. Mutta ei kuitenkaan tule semmoista tunnetta, että mä oon tosi huono, että mä oon kaikista huonoin. Minulla on toivo, että kaikki onnistuu kuitenkin jonain päivänä. Сегодня не получилось. Я же ложусь спать и жду утра. С утра начну хорошо читать. Tänään ei onnistunut. Menen nukkumaan ja heti aamulla yritän uudestaan. И так каждый день. Ja joka päivä näin. Когда такое будет, ошибан, надежда в сердце, что все равно я обрету. Потому что наши ачарьи правы. Шрила Прабхупада прав. Ja silloin kun tulee tämmöinen toivo, ja se herää sydämessä, niin me ymmärrämme, että meidän acharyat on oikeassa, Srila Prabhupada on oikeassa. Шримад Бхагаватам он Srila Prabhupada on oikeassa. цель высокая, Meidän любовь к Богу. päämäärä on erittäin korkea, rakkaus Jumalan. Цель достижима. Mutta me voidaan saavuttaa sen päämäärän. Бхактивинода Такур говорит, 3 дня даже можно. Bhaktivinoda Thakur Несколько sanoo, дней. että muutamassa päivästä voi saavuttaa päämäärän. Может быть, даже сегодня для кого-то. Ehkä tänään joku saavuttaa tämän päämäärän. Придете домой и подумайте, Кришна не отличен от святого имени. Kun, От своего святого имени. От своего имени не отличен. kun tulette kotiin, niin saatte sen oivalluksen, että Krishna ei eroa omasta pyhästä nimestä. Сядьте спокойно. Menkää istumaan rauhassa, Четкие руки. ottakaa japahelmet И попытайтесь просто сегодня, вечером, не ложитесь спать. Всю жизнь спали. Yrittäkää vielä tänään illalla mennä istumaan, ottaa pyhät japahelmet ja toistaa. Niin älkää menkö nukkumaan. Olette nukkunut jo koko elämän. Сегодня вечером попробуй сколько-то повторять. Tänään illalla yrittäkää toistaa pyhänimeä edes jonkin verran. И если вдруг Кришна даст вам вкус, Jos Krishna antaa teille maun, don't stop. älkää pysähdykö. Continue. Продолжайте Jatkakaa. повторять. Jatkakaa pyhien nimien Если вам toistamista. вдруг стало вкусно, это и есть Кришна. Кришна — вкус. Расова сага. Он есть вкус. Jos jollain tavalla saatte maun, niin se on itse Krishna. Если вы придете домой сегодня и попробуйте повторять так, чтобы Кришне было приятно слушать. Jos menette tänään kotiin, niin, tai silloin kun menette kotiin, niin yrittäkää toistaa pyhän nimeä niin, että Krishna tykkäisi kuunnella sitä, kun te toistatte. И если вкус придет, не останавливайтесь. Jos maku tulee, älkää pysähtykö. Поспать можно будет потом. Voitte nukkua myöhemmin. Никогда не предавайте Кришне, не предавайте вкус. Älkää luopuko Krishnasta ja mausta. Предавать так? Missä se Слово on? предавать. Ну, Älkää предать. pettäkö Krishnaa. Спасибо вам большое. Извините, пожалуйста, я что-то наговорил, даже не открыл. Kiitos kaikille. Mä puhuin pitkään, ei edes avattu Bhagavatamia. Может быть, как раз может быть то, что вам надо. Mutta se on ehkä juuri se, mitä te tarvitte. Но я чувствую счастье, я удовлетворен. Mä olen ainakin tyytyväinen. Потому что наконец я сказал какие-то
То, что хочу сказать про святое имя. Koska vihdoinkin sain sanottua sen, mitä halusin kertoa pyhästä nimestä. Харе Кришна, спасибо. Шрила Прабхупада ки Jai. джай, Шри Гонта ки Jai. Jai. Thank you.